ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ گستاخی رسول ہے، وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے۔ ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ان کو تو اب پورا قرآن پڑھ دے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب، جے تہاڈے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو، ساڑے خلاف جو کچھ کر دیو بند کرو، اے ساڑے گاٹے نہ لگو، جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو، لیکن سوز صدیق و علی از حق طلب، ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے، ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے، میدان حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی وقت رون بھائی گل صدیق اکبر کی تھی، تے میدان حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ہو یا علی، تے علی مرتضیٰ کبر حضور گردن تے کٹ سکتی، تو اڑیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتا۔ دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے، میں آکھو کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون، تو سارے اندے منہ بن کے چلا گیا، جیڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ، انہیں جانا کی زندگی نو کرنا ہے، اسی سنو کی کرنا ہے، نعرہ لاندے جے منہ بھج جائے تو اور گل کی چاہیے تھی، اچھا بولو انہیں جانا، انہیں جانا، اور نہیں 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 جانا، شور تکبیر سے اور تھر تھر آتی زمین، انہیں جانا، اور نہیں جانا، اور نہیں جانا، اور نہیں جانا، گل تو اتنی ساری۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا، این جو ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ چلے وہ توڑے چہرے تو پتہ لگے، حضرت محمد بن مسلمہ جب کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا، حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی، آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی، ہتھیار لاؤ تے کڑکاں دے دانے دیو، او دی زنانی بڑی دانا سی، او دی زنانی انہوں نپ لیا، انہیں کہا انی اسمع صوتاً یقطر منہ الدم، انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا ایدے تو تا خون ٹپک رہا، تو اڑے نعرے وچ خون ٹپ کے، اے تو اڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے، اتھو تو لے تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیوں بعد غلام نعرہ یو جا لا رہے سن کے تے خون دیا ندیہ بہر گیا سن۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے، مدینہ پاک جانا اور بات ہے، حج کرنے اور بات ہے، عمرے کرنے اور بات ہے، 40ویں دا ختم کرنا اور بات ہے، اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن، ایک گلہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے، اور در یار تک تو پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دل یار تو یہ تھا، دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے، یہ ہے دل یار۔ حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائے تے جنے آ رہے ہوئے، ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے، یہ ہے دل یار، ہاں یہ ہے دل یار۔ اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تو کی کھٹیا، تو صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا، یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے۔ تم مذمتیں نہ کرو، تم اگلی بات کرو،
तुम अगली बात करो। बुरनुस सलीबी जर्नल ने सिर्फ इतनी बात की थी, ऐना मुहम्मदुकुम उदू यंसुरुकुम। वो कहने लगा बुलाओ है मोहम्मद नू किथे तुम्हारी मदद करन। सलाउद्दीन अयूबी तक एक गल चली गई, तुम्हारा ये काम है जो मैं बताने लगा हूं तुम्हें। अगर तुम सबक भूल गए हो तो मैं तुम्हें दोबारा याद कराने लगा हूं। ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा जो तुम्हारे करीब मौलवी और पीर गए हुए हैं। वो तो तुम्हारी नमाजें देख कर कहते हैं ऐसी नमाज तो मैंने किसी पीर को पढ़ते हुए नहीं देखा, ऐसा नेक बंदा तो मैंने देखा ही कोई नहीं। मैंने कहा बस हो, यही कीमत थी तुम्हारी। करूं मदहाले दुबल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं बहसीयत खैर खाई मुसलमान दी खैर खाई दी तेरे नाल गल करन लगा, उत्तों लैके थल्ले तक सारियां नू एवें मर जाना है। अज सदियां गुजर गईयां, सलाउद्दीन अयूबी नू फौजी प्रोटोकॉल ना दफन नहीं किया गया। सलाउद्दीन अयूबी नू फौज की तरफों कोई प्लाट नहीं मिलया, फौज की तरफों कोई पेंशन नहीं मिली। सलाउद्दीन अयूबी ओ मरदे मोमिन ने जिहदे मरण तो बाद उहदे घर कफन दे पैसे भी नहीं सन। हाँ जी, चंदा करके मुसलमाना सलाउद्दीन अयूबी नू दफन कीता। इकबाल कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद और तेगे अयूबीओ निगाहे बा यजीद। इकबाल कहंदा इत्थों दे खजाने दियां चाबियां नहीं, अगले जहान दे खजाने दियां चाबियां भी मुसलमाना दे हत्थां विच आ सकदियां। दो गल्लां जरूरी हन, एक सलाउद्दीन अयूबी दी तलवार होए ते दूसरा बा यजीद बुस्तामी दी निगाह होए। मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, ये जुमला शाह जी क्या ऐना मुहम्मदुकुम, लेकिन मिजाज सलाउद्दीन दा अयूबी दा होवे तो फिर वो समझदा हुजूर दे बारे ने गल के कीती। जे गंदे मिजाज होवन ते लबैक के खिलाफ ये सख्त बातें करते हैं, ये इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। और मैं आखा अमन का दर्स देंदा जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जान, जदों बिलाल नू कुटिया जा रहे होवे फिर वो बदर जान दा हुक्म देंदा, फिर वो ओहद जान दा हुक्म देंदा, फिर वो खंदक विच ले जांदा, फिर वो मुरैसी विच ले जांदा, फिर मुस्तलिक विच ले जांदा, फिर वो हुनैन विच ले जांदा, फिर वो तबूक विच ले जांदा। जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जाए फिर मेरे आका फरमाते हैं जाओ है मैंने सबको माफ कर दिया आज के दिन। बोस दिलो जे दीन ना पढ़िया तो तर्जमानियां ना करो दीन दिया। हाँ जी, दीन दी तर्जमानी की थी सलाउद्दीन अयूबी। की जुमला क्या जनाब, पूरियां पूरियां किताबां लिखियां गईयां हुजूर दे खिलाफ, हुजूर दे घर दे फिल्मां बन गईयां। तुसी मुड़ के साडे खिलाफ परचे कट्टे, तुसी मुड़ के सईदा नू अंदर कीता, तुसी मुड़ के जनाब यूसुफ सुल्तानी जैसे आलिम नू हफ्साबाद जेल शहीद कीता। एक क़यामत नू तो एक अदालत लगनी, काले पानी वाली जेल वाले भी आ जान ते हफ्साबाद जेल वाले भी आ जान। ये कोई गल करने वाली। मौलाना मुरीद नुमानी नू तुसा शहीद कीता, शेखुल हदीस नू, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा नू काले पानी ले जान अंग्रेज। सानू अज भी मौलाना सीना तान के इंज गल कीती, मौलाना मुनीर नुमानी नू किने शहीद कीता। एक जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखड़ा भरना। 581 हिजरी बुरनुस ने सलीबी जर्नल ने गल की थी, सलाउद्दीन अयूबी 2 साल सुता नहीं। यह है दिले यार कि जिन्हां कोल ताकत होवे हुजूर दी इज्जत वास्ते इस तरह जनाब वो अपने आप तो बाहर हो जान। सलाउद्दीन अयूबी नूं जदों नींद आंदी सी एवें दीवार ना टेक लैके सौ जांदा सी, कहंदा सी मैं कमर उदों लंबी करांगा जदों मैं गुस्ताखे रसूल दा सर कट के ते फिर दुनिया नूं दसांगा ऐ ओ बंदा जिन्हें मेरे आका दे खिलाफ गल की थी। ये दिले यार है, अगर तुम समझना चाहते हो तो फिर क़यामत तक तुम्हारे भी नाम हो गए। क़यामत तक उसकी कबर उत्ते फातिहा पढ़ी जानी, उसकी कबर ते नौजवान नच के जाना है, उसकी कबर नूं फुल्लां नाल भर देना। कौन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। सलाउद्दीन अयूबी नूं फिर अल्लाह ताला ने फतह दी, बुरनुस गिरफ्तार हो गया। सुनो जरा, ये दिले यार है। मैं मुल्क शाम गया, हुजूर 5 मुअज्जिन इकट्ठे होके अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ दे। मैं आखो इन्होंने किने लाया, कहता सलाउद्दीन अयूबी ने अपने दौरे हुकूमत च किया सी, हर मुअज्जिन अजान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़े। इसे वास्ते उदी कबर ते जदों मैं हाजरी दे के निकलिया ते लिखिया होया सी ला तहसबु व माता शसन वाहिद बल कद अम्मल आलमीन ममातु। ओए हाजरी देने वालिया ए जुमला पढ़ के जावी, जदों सलाउद्दीन अयूबी दुनिया तो गया एक बंदा नहीं मरिया, सारी उम्मत मर गई सी उस दिन। ऐ दिले यारे, ऐ दिले यारे, सलाउद्दीन अयूबी गिरफ्तार कर लिया।
باقی سارے صلیبی جنرل کہنے لگا تو انو معافی جاؤ آج فتح مکہ واری رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا جب برنو سامنے آیا تو آپ دی اکھوں میں جو حقیقی شولے نکلے فرمایا تو کیسی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا انہوں انجن کر رہے سی آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ ہاں جی سر تن سے جدا کی گل کی تھی فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نعم ہاں میں آیا ہوں نعم گل اینج کرو پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے فرمایا اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں اگلا تسی پڑھنا ہے انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جو پابند ہے نا قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن توجہ میں پڑھنا من سب نبیًا تسی کو کہنا ہے فقتلو اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے اجراتی کسے گستاہ نو نیند نہ آوے ہاں جی اور من سب نبیًا اور فقتلو ہے اینج کر کے نعرہ لاؤ شیرو من سب نبیًا فقتلو نہیں فقتلو ہو خالی قتل کرنا تھا نہیں نا اس نو مارنا ہے او ہو دے ہوتے ہو دی ضرب لانی اور من سب نبیًا فقتلو ہو من سب نبیًا غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تو دودھ پیندہ بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو تینوں پتہ ہی نہیں ساڑھی تاریخ کیا ہو جائے خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹ تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گردنہ کٹانا ہو رہے من سب نبیًا فقتلوہ من سب نبیًا بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تک ایسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے تیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی یہ دل یار ہے نعرہ باویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا دعوے باویں نہ کرو عشق رسول دے کچھ بھی نہ کرو لیکن دل یار دا خیال کرو دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا اور کدھر آیا گستاخان رسول دے خلاف آیا دشمنان اسلام دے خلاف آیا بھائی شاہین آیا ایک گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا تے سرداری کرنی پوری دنیا تے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے خطف بھی اڑے ابابیل بھی اڑے اور شاہین بھی اڑے اور عبدالی بھی اڑے اور ایٹم بم بھی باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے خالد ٹیک بھی آوے اور درار ٹیک بھی آوے اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک